Karekeji. Ikiganiro cy'uyu munsi kiribanda ku gitabo giheruka gusohoka cya Kizito Mihigo, igitabo gisohotse nyuma y'amezi abiri urupfu rwe rutangajwe. Icyo gitabo yasize yanditse yakise Rwanda embrasser la réconciliation, umuntu agenekereje yakita guhobera ubwiyunge. Ni igitabo yatangiye kwandikira muri gereza kuva mu mwaka wa 2016 kugeza mu mwaka wa 2018 akirangiza amaze gufungurwa. Ubwo cya gihe cyo kwibuka kigeze banyarwanda, mundeke nanjye mvuga intimba yanshegeshe bavandimwe. Igitabo Rwanda embrasser la réconciliation, guhobera ubwiyunge, kiri ku mpapuro 270. Nyakwigendera Kizito Mihigo avuga ko yagituye ikigo yashinze Fondation Kizito Mihigo pour la paix n'imfungwa zose za politiki ziri mu Rwanda. Icyo gitabo gifite ibice 51, ndabasogongeza ku bice 21 gusa. Icyambere kigizwe n'iriburiro rikubiyemo uko yakiriye ifatwa n'ifungwa rye muri gereza yiswe 1930. Mu gice cya kabiri avuga uko yarokotse jenoside n'uko yatangiye kuririmba n'abamubereye ibyitegererezo, abacuranzi b'abanyaburayi b'injyana classique nka Mozart, Bach na Handel. Mu gice cya gatatu cy'igitabo cye Kizito avuga ku ruhare yagize mu kwandika indirimbo yubahiriza igihugu cy'u Rwanda n'igihembo yahawe cy'ibihumbi 750. Kuri iyi ngingo asobanura n'ukuntu Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ubwe yamwibwiriye ko ari we watanze amabwiriza ko yoherezwa kwiga umuziki mu Bufaransa. Mu gice cya 4 nyakwigendera Kizito avuga ukuntu yakiriwe mu banyarwanda baba hanze, bamwe batamwizera bakeka ko yaje kubaneka. Aha niho avuga ko yanze kuba umuheza nguni, ati ntibyambera, ati nta ruhande rutagira beza kandi bose mbafitemo inshuti. Mu gice cya 5 avuga ukuntu yahindutse intore y'umukristo wamamaza ubwiyunge n'ukuntu yagejeje kuri Musenyeri André Leonard wahoze ari Episkopi wa Bruxelles igitekerezo cyo kuba padiri, ariko cyane cyane ukuntu yashatse kandi agahura n'umukobwa witwa Blandine w'umuhutukazi, kandi se ari washinjwaga kuba yarishe se wa Kizito birumvikana. Ndetse no mu gice gikurikiyeho avuga uko yahuye n'abandi bakobwa barimo umututsikazi batashoboye kunogereza urukundo hamwe kubera ko Kizito atarubanuraga abo akunda. Urukundo nyarwo Kizito avuga ko yarubonye ageze muri paruwasi yahitwa Glim mu Bubiligi, aho yahuriye n'ababyeyi be bamufashe nk'umwana wabo Pierre de Marton na Ghislaine Scocard. Mu gice cya 8 avuga ukuntu yakiriwe bwa mbere na Perezida Paul Kagame akamwakirana urugwiro n'urukundo mu mwaka wa 2010. Igice cya 9 yagihariye Fondation Kizito Mihigo pour la paix, yahaye inshingano zo kwamamaza ubwiyunge bw'abanyarwanda. Igice cya 10 yagihariye ugushyikirana kw'amadini, ndetse akavuga ukuntu yari yarabuze ahantu yasengera hatekanye ngo aganire n'Imana atabikoze bya gifarizayo. Amaze gusohora indirimbo ye yise Twanze gutoberwa amateka, hari bamwe bamubonyemo umuntu wegereye cyane ubutegetsi. Ni mu gice cya 12 mu gikurikiye akavuga ukuntu yitandukanije nabwo. Mu cya 14 akavuga uko yasabwe kurahira muri FPR, uko yatumiye Bamporiki atangiza KMP n'icyo atekereza kuri gahunda ya leta ya Ndi Umunyarwanda. Mu cya 15 avuga ukuntu yahungabanijwe n'urupfu rwa Patrick Karegeya, ngo cyane cyane kubera ko abategetsi babyigambye. Mu gice cya 16 niho avuga ku ndirimbo ye yishe Igisobanuro cy'urupfu, isa naho yabaye gashoza ntambara. Mu gikurikiyeho akavuga ko nta bwisanzure bwo kuvuga icyo ushatse bubaho mu Rwanda. Mu gice cya 18 avuga uko yafashwe bunyago n'uko yafungiwe ahantu
ahantu hatazwi uko yaburanishijwe agakatirwa, nyuma agaruka ku nshuti ye Gerard Niyomugabo waburiwe irengero, maze mu gice cya 21 akavuga ukuntu mu Rwanda bahatira abantu kwemera ibyaha no gusaba imbabazi. Ariko kuri Kizito no muri gereza avuga ko yakomeje gutsimbarara ku mahame y'ubwiyunge. Ibyo bice bigize hafi 1/2 cy'igitabo Wari Umusogongero. Washington, Ijwi ry'Amerika. Hano rero ku Ijwi ry'Amerika inshingano zacu ntabwo zitwemerera gusesengurira abatwumva ibyanditse mu gitabo. Urwo ruhare turuharira abanditsi ubwabo, abasomyi ndetse n'abaseshenguzi. Niyo mpamvu nyuma yo kubanyuriramo muri make bikubiye mu gitabo cya nyakwigendera Kizito Mihigo, twatumiye bamwe mu bagisomye ngo batubwire uko bacyakiriye. Twatumiye Madame Clarisse Kayisire, uyu ni umucikacumu utuye muri Canada. Twatumiye kandi Bwana Gallican Gasana, ni umucikacumu nawe akaba n'umunyamabanga mukuru w'ishyaka Amahoro People's Congress. Naho Bwana Jean-Claude Murindahabi ni umunyamakuru. Atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira. Atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake